adu thu sam lo ani chu tiang bok chu pathian in an en tak chuan nang ni hi in phun noi thuina in hel thuina in zinga ka tel ve chuan ka ti lum vek dang chu in zinga ka lo tel lo mayang ati ni atan tirzana le azan dina kan soi to ka ke ma lo chuan eng mai thei si lo ti tu pathian kan ke chian ngai kan ti to kha chup si pai hotel pa kan pathian chu mo si hian a chiang ema ama tel lo chuan phoi ma an theng don lo ani ya khiat awangin mo sia khan pathian in han ngien ngol takin an zinga tel ve zel turin an soma pathian chuan in zinga tel ve chuan tilum vek dang chu in lulul em thui lo em ati khani a ma se mo sian angin ta ka chuan ngai te heng mi te hi ruai choro nang la chuan iminga ka khrichi chelom tin kamit itlung ti ka hrobke kamit itlung ti ka hreboke ti in mosian he pathian in puang ta chu chia chu mosia khan ren changa mongin imit tlung si chuan zinga telvel zel che ti in som ta ni kha ti chuan lalpa thu chai hi ni in zinga telvel zelang ti chuan ka chol ti rang chu ha dam hle mai ring tu nun chuan sual le thil thalo nun konga tanga ta na crisel lo le thalo hi ka ne zel tur ani chu ring tu te ta cho ani tel ti tukin zi hen ka chai du a chuan chuan lapa kan pathian ni chianga ring tu chuan ne na le chak na thuruk in do na tang hian amu chuak thui kan bible kan mu a he kan tang nga na nge apoi kan mu a ra tur te nung tur te phil ti thei tur te in min du ani chumi tur chuan nge ti kha ama anen in zum angai ni ama anen in zum angai ni ama ne na in zum si lawa thil ti thei na thua om tum te in do na ne tum te sual le ana to ne tum te hi thil ha thak em ani ti tukun zinga hian ishanon leng u voin kan khovel kan mo chon meka point chu tho chu keima omreng ru ati ama kan omreng na tur chuan ama ne in pol nung nei angai ni kan ti to kha ama kan omreng na chu mi chu tam takin ara trin ati kan ra amo ra lo emo apoi mo ber chu lalpa kan pathian min du dain ama omreng ama ra chuak thil ti heina thua ne na chang tu kan ni hi tukin zi hian apoi mo le in kria he kan crusade ta point chu I ho na u he kan crusade tang hian ke ve hi khoya nge ka lo om ti in kria a lalpa kan pathian a om tlat azom pui peng pai ngai no azom pui peng ra chua tu ni turin kanin so mani ring tu nun chu thanglen zel tur ani ti tukin zi han leila ne na le chak na pathian min piama keima omreng ru ati satlelawa athil ti thena nei tuin min so mani voina hian in do na kan ma chon zel do na voina ring tu te abi tin tholai hian kan ma chon na sa zuala thil hote te do tur kan nga ema thil hote te kalsan tur kan nga ema ma se kan nu na min lu chua tat sui lalpa kan pathian mel tlat tu om tren chu wang chum tukin zinga hian ama kan omring na chu kan ra na tur ani ti in ama oma ra chuak turin thalai Christian Paul number te kokran mi puite kanin somani tu thiang lim kan soitalal pan kan za tan mal min som sakro se amen
kan ruai tu te khan la khamin lo en jaksela Christian mu number zali le somkwa le pangan kha kan sa anga kami kan sakzo khan kan la din ding line kan pastor senior kan hi kan pensioner oma anin malso in kan INKHAWM meeting don nia kan zai tu te lo chuak sela Isua mangina le thatna le sangai na ifkang tin pathian fang choi man kan zai lo ding angule Isua mangai na le thatna le
kha lalpa katil luwa sa regsela tura hial ka lalpa Yesu Krista ko date papa tial pugaida le charau tial le o puidesu le la tua le obrevro se